Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya mau makan apa aja nih? Sambal hijau, lalapan sambal hijau nih. Guys. Tempe, tahu, sayuran selada. Sederhana guys. Oke, kita mulai ya guys ya. Sebelum kita makan, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Ya guys, kita makan lalapan, makanan yang sederhana ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, ini tempenya mantap nih guys. Masih hangat. Sambal hijau nih guys, sambal hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, lalapannya nih. Kupuk. Tahu.
sorry guys. Oke guys, sampai di sini dulu. Yang belum subscribe ya, dan like, komen. Oke, alhamdulillah udah kenyang. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.